کچکا کورتیا ازدی کت سال 2014 دا کتبو دست داعش دا اف کچه پشتیوان همی سالان هاتا رزگار کرن عبدالله شریم کو یانجی عدلا جه سال 2014 و کو جیانا خوش بو رزگار کرنا گرتین دست داعش ترخان کریه به صدان گرتی با آلیکاریاوی رزگار بونه عبدالله گوتیا کو اف کچه خلقا گند قنیه لباشور چیای شنگاله ده تمن 7 سالی دهات بو گرتن پشتی 11 سالان تازه اف کچه هاتا رزگار کرن اوجی دیمنن وی کچه نکو پیشوازی لیتی کرن پشتی 11 سالانو به مازنی جی تیدیتن دستی داعش دیا حمله و تمنی 7 سالی بو هنگی گرتنش وی قنه گرتنش وی دقه حق نام تیدا و نووا گریا وی دره و پشتی 11 سال بولین مزانی بول که دره و ام شغلین سر مناطق ديت سوريا بو ادلب بو وبخيرا خدي وبرادرا وناسا وهاري كاريا جهادي ديت امني مرابو ايرو مرزگارو گرو مگهاندا دراکتی هاتیا خطفاندن مدیسا گهاندا ویدری چند کش مالباتا و کچه دست داعش لمانا چند هاتی نرزگار کرن مالباتا وان همو هات بوگرتن حق داك حق باب و سي خوش بون و دبرابون الحمد لله خدي همو وگرياينا بس بابي وان ما مخابلي و ايدي همو وگريان ديسا جي واريخو يعني اف هر 11 ساله هر لسوريا بو نهاتيا چجهين دي وگو هاستن نه ما هرش روجا بريده تقريبا بشش هي وقال تلح فرما وبرنا سوري او دا قويجي قد كرنو وگهشت ويدري اف ويگاوي نو رقمات 405 مرزگار کری هتانو يعني تنها دبيجن زيادة ترج 1600 كاتشي وخلق ازديد دست داعش دمانا اكيد هاوچن ماينا ونوفيغافيش بري قلق يجيب زحمه تربيه وقتين قا مناطق دي داعش مزاني بقايا كتشكا من سر الشغلين حتى اموان رزقار بكن مزاني ام تشلو تعامل بداعش بكن هناك معلومات الباما تشيبون بس فيغافي مخابلي داعش خلاص بو وهر كچو وزارو كيدين ممال دستي داعش دو والدرو درتولا را دركت الجوندا وباجارا ودولتا را دركتن بر البرما فرحتر بويا نوفيغا قلقش بري بزحمه الرزقار كرناوان